Jubilarni 10. sajam venčanja u Kragujevcu održava se ovog vikenda. Tokom trodnevne manifestacije, saloni venčanica i odela, dekorateri, fotografi, zlatare, restorani i ostali organizatori venčanja iz cele Srbije predstavit će široku ponudu. Pored toga što budućim mladencima pruža mogućnost da na jednom mestu pronađu inspiraciju za sve što im je potrebno za njihov posebni dan, ovaj događaj ujedno predstavlja i priliku da se podsjetimo porodičnih i tradicionalnih vrednosti. Na sajmu je naša Marija Nikitović. Marija, šta sve mogu da vide budući mladenci? Iva, mogu da vide baš sve što im je potrebno za njihov najlepši dan, za organizaciju venčanja. Mi ćemo sada da vas provedemo kroz ovu halu, ali ja najpre da kažem, grad Kragujevac izuzetno polaže i neguje tradicionalne vrednosti, zato već 10 godina se ovde organizuje, a ovo je jubilarni sajam venčanja i izuzetno je velika posjećenost. Šta su sve pripremili ove godine? To ćemo čuti od moje sagovornice. Evo, to je Dušica Pajović ispred Šumadija sajma. Dušice, hvala vam što govorite za Euronews. Pre nego što krenemo u obilazak, šta ste nam lepo sve pripremili ove godine? Dobro jutro i veliki pozdrav iz Kragujevca. Šumadija sajam ove godine u znaku ljubavi i veselja jer organizuje 10. jubilarni sajam venčanja. Ova manifestacija okuplja rekordan broj izlagača, preko 35 izlagača ove godine. Znači, to su najpoznati saloni venčanica i istaknuti profesionalci iz oblasti planiranja i organizacije venčanja širom različitih krajeva Srbije. Sajam venčanja promoviše tradiciju, kao što ste već i pomenuli, promoviše ljubav, slogu i zajedništvo, što je na prvom mestu i u životu svakog pojedinca najvažnije. Recite nam, ove godine imate mnogo izlagača, mi smo se oduševili šta sve ovde ima. Recite nam za kojim, recimo, štandovima vlada najveće interesovanje i da li su vaši posetioci samo oni koji se pripremaju za svadbeno venčanje ili jednostavno Kragujevčani i ostali gosti vole da vide apsolutno sve što je novo što se tiče ove oblasti? Tako je, upravo ste. Rekordan broj izlagača je ove godine, tako da očekujemo i rekordan broj posetilaca. Jubilarni 10. još jednom da napomenem. Što se tiče izlagača, tu su veliki poznati saloni venčanica, saloni muških odela, zlatare, profesionalni fotografi, profesionalni dekorateri i mnogi drugi izlagači. Ono što je novo ove godine, to je jedna pokretna igraonica i baš to što ste me pitali, posetioci su prvenstveno budući mladenci i oni koji planiraju veselje, ali to se malo promenilo. Imamo posetilaca, to su mladi bračni parovi sa decom, tako da pokretna igraonica i tekako ima svrhu i namenu ove godine na ovom sajmu. Što se tiče posetilaca, imamo i budući mladenci, a imamo i ljude koje vole sve da obiđu, sve što je lepo i sve što podsjeća na lepe trenutke i nezaboravne, što svakako i jeste sajam venčanja i taj dan u godini koji iščekuju ženo mladenci. Da li vam se čini da su se tokom godina navike mladenaca i njihove potrebe promenile i da jednostavno i mi itekako idemo u korak sa svetom? Pa da, nama savremen način života vrtoglavo nameće raznorazne trendove, međutim različite su želje. Postoje mladenci koji se odlučuju za tradicionalno venčanje, postoje mladenci koji se odlučuju za savremeno, postoje mladenci koji žele nešto sasvim drugo, nešto sasvim treće, a izlagači su tu da olakšaju izbor, da daju sigurnost i da ponude najbolje za sve buduće mladence, tako da svačija želja može biti zadovoljena. Veliki broj izlagača je ove godine rekordan, tako da tu su za sve naše buduće mladence i one koje planiraju venčanje i organizaciju. Mi smo ovde pored jedne bajkovite venčanice. Mene zanima da li mlade više vole da se pojave ovim pepeljuga haljinama ili traže nešto sasvim drugačije. Mislim da je to individualno, ali tačno je da je ove godine ovaj stil izuzetno popularan, ali to je već stvar
ličnog doživljaja, kako se ko vidi i kako ko šta iznese. Tako da raznoliko je, ali tačno ove godine taj pepeljuga, taj princeza stil izuzetno popularan. Naravno, venčanje nisu samo venčanica i odelo, tu postoji mnogo još detalja. Jedna od njih je kako organizovati goste, hranu i sve ostalo. Vi ovdje imate izlagače koji se time bave. Mi ćemo sada da prođemo i u taj deo. Koliko, recimo, izlagača ove godine upravo što se tiče cateringa, posluženja, koliko imate izlagača na tu temu? Izuzetno veliki je broj, izuzetno rekord je u broju izlagača ove godine, bilo da su u pitanju sale, catering, zlatare i sve, tako da i ove godine to jako povećano i sve više i više se ljudi odlučuju za tako nešto. Također se prepuštaju ljudima koji su profesionalci, koji organizuju sve. Ima i toga. Dođu ljudi i odlična je prilika za buduće mladence da u jednom danu završe sve što im je neophodno za taj njihov savršen, nezaboravan dan. Dušice, hvala vam na svim ovim informacijama koje ste podelili sa nama. Ja ću samo da se odjavim uz ovu ovde fantastičnu scenografiju iza mene. Naravno, nema veselja bez šampanjca i ono što bi naravno htela da kažem, ukoliko ste već planirali da stanete na taj ludi kamen, neka to bude sa stilom. Sajam venčanja u Kragujevcu je pravo mesto da možda dobijete neku novu ideju i organizujete svoje venčanje iz snova. Studio? Da, hvala mnogo, Marija, i hvala tvojoj sagovornici.